enti mo fra Appiah Stadium ma because ne nkra to abedi ha the almighty Twene Jonas we better reply Appiah don't say Appiah Stadium got na Royal TV ekodi Twene Jonas atem okoto ne ho okodi na atem Twene ya better reply Appiah Stadium na ebi akwaka Kevin Taylor Mahama onyina me wan chire mu no achire wajen e dia mame e wo comment section I PENYAH block media me say any day mo obe like video no that my subscribe button some be click notification icon for that update time be chire wajen e mame e wo comment section oba so no sure for PENYAH be ahwe so enche bia ana Kevin Taylor started some serious allegations be against the former president John Ajekum Kofo say Kofo na memu akware ye e ko be 20 years ni Kevin Taylor didn't in the channel so e di natem say Kofo ya wicked Kofo ya this Kofo ya that there's a whole lot of useless allegations any for bedina de awie e ko 20 years Kofo fra kunya so 18 years ni e ko 20 years still I fear na Kevin Taylor go betina kunya so e di natem and Kofo should be jailed and he can't send bebrebe and I'm a Twene Jonas everybody counter defense but cannot today you know Kevin Taylor everybody go come Mahama say there be Adana Mahama yanhwe ha because Kevin Taylor can pay well to him to pay so no he's there for Mahama or yeah you the Mahama he's making sure Mahama being power for 42 years he's there for Mahama it means say Kevin Taylor Mahama boy e the Twene Jonas can say Adana Mahama yanhwe ha ama Kevin Taylor keka the opechra Kofo say Mahama F4 the Kevin Taylor so e the Twene as the ball attack call Mahama fear straight then is Appiah Stadium so I say no Mahama eba Mahama peace Mahama firstborn no other say e go come Mahama only Appiah Stadium enya e Appiah Stadium na Royal TV na hono no ene kwa kan sem bi so kire Twene Jonas also ko ball defense ko defend Mahama ko keka na dwen kire Twene keka na dwen pa kire Twene na no na nsem na kwa ko Twene Jonas na Appiah Stadium down there dabaya Appiah Stadium dabaya na ye deeper because I will reply dabaya dabaya na Appiah Stadium who be ye deeper you know me Twene Jonas me kasa we use so much say so there be wo Twene abetete Appiah afanza no Nana Ajima say Appiah Stadium was insulting you on Royal TV Appiah Stadium me I don't blame you why na kronfo abe ma mpanyini na kronfo na to fiama no kronfo na to ka ama no kronfo no dey hwe na no petu anwumira o ma no ma mere o meka mi ma kronfo no uni Charles Appiah Stadium unfi illiterate man oni kronfo na nam kwahia o man ne be ye no entina me gina ha me hia dwoma ma kapre wadi ase me hia obi awe me hia MPP ni kapre me hia obi akapre o mind be ye ti said you obi kro ma ye ya nyina e ba ho atoe no eno na hia me aboa ba kwahia jimi Joma makna man no oba e no so yi kwan ti said ekufuo yi bia nkamfa so kie nyina accident ekum ni pa begyae wasise skana ko bi TV ama Kevin Taylor aboa so ntena so nwewura nkofo wudi asempa ho na ebedi watem waba wusi oji dealer via stop dum so waji sika no unya aboa nsisa ma o mantafo mo kankan oba ni tise sunsumti oba ne wotantan enkoto Ferrari Bentley G-Wagon Lamborghini emanentenam no mfanye car show no study akanya boxing fabi to transformer na fabi to cables any wires kogu krobia so na light nyina so nata friskani di akada bi wajimi o ma mo kankan o ma mo tantan se sunsum o ma mo nyenyen nkra mo nya adwuma dantafo mo motrum kankan o mo ntena Bentley mu mfanye car show no mo nkoda generator na Ghana ni ane ba ho akona wato abama mo muasa ona sumu na o ai fezai wasi ampanyini ti se Appiah Stadium no jomama wie sikato generator amount eto petrogum free mount ho kankan o ba be defend no I don't care or only my time the truth will always defeat lies wasi jomama so ma Kevin Taylor so medical for atem no se kufu ba wa anya hwe no na achievement no eno na jomama tim ntu no anka se obewu kufu age na o sere no obi wo 80 something to 90 years no atishima a blessing I'm telling jomama kwasi ampanyini no woni Kevin Taylor say sa age no munya bida ombewu Kevin Taylor kra de mekwa koku nansia enti on de okroma ya no asema ma udifo Africa akeka koku no wadi ase etu on de meku nansia jomama unya quarter of that age ubewu I'm telling you the fact
obi was amfie we not hwima ne wanwane sen ne wanwane sen adwoma ma wachimi as aboa jimi jeje nya samfie ni mi not hwima nko beda nyame ase na me ka cho say every 1 minute bi aban ba senam jeje nya samfie ni bi not hwima ko beda nyame ase. I'm telling you the fact, that is the fact and the reality. Every 1 minute bi aban ba senam and ata ankrata nso nya samfie ni bia nko beda nyame ase. So what you say enti unyini ya mensire kwatia mu ye politics na enfa ade aye natural nature and the control ensire obi na bibia betimi asi wo wi ase tire amecho no yeto na Ibrahim Mahama ne ho kankan na motrom kankan tani aboa akotira black voter ehunu nkofo nsuo ebu nkofo fuotugu se ono no black voter ne dia san kofa tani kwase ampanyiro ofri da mango nofo ese nkofo nsa Kevin Taylor Mahama nka ho asem osade ne kwase ya wie ya obetira da man se ho nso takwa fo nsase ni nyina ne dia obi tinafuo ma no di sojafo akobro mo na nse kro ma mu ku sojafo 8 ewa fo because farmers no omomu nim toto entudo kwasia obi tinafuo mu do ne banche because John Mahama kwase ampanyini bai wa wi akoko fo sika akua fo sika nyina wa wi a enti nipa no so okodo na fuo no nya kakra de to aduane ma ne yire ne madi not na fuo na do kwase ade sojafo aba wo se won sorry free because Ibrahim Mahama boa no etani kwase ampanyini eno no oni nsase wo takwa bra John Mahama boa no onye ohene yeto abama wa yemfa oman nsase nka ho yesi be ye mampanyini yankese be wian kofo nsase na Ibrahim Mahama boa de sojafo ekun farmers na farmers nsu ku sojafo a. Does this make sense? Na ntafo mwa we isa kwase yasem we mesi Ibrahim Mahama no okoso kunkun farmers na mema awudifo akokunu owura mu obi. I'm telling the fact. Obi bo Ibrahim Mahama tu amena mtu aka amena msomae mesa betena aka se omaku Ibrahim Mahama odamaya me na mema awudifo ku no obi antimi nkasa John Mahama ni sabe de da mema obi ekoku ono so wona asie so yeskani tu anye galamse obewu ana eti obi ansu anyansa wo Appiah Stadium wanya ajimi am obi ababu mi ni ba bi ati okuma asefa kwase akwa no tum ni anya adwuma no 10 jimi kurasini okura aye 10 nyansa bia ni utim asia maina yeye na akronfo mewia wa ompe on America ye ya obi anya adwuma ya system ni ya adwuma no enya ofe on kwasiafo akufo ado se kuro mu mra magi kuro na mo ba am bewiwe kuro nta mama jimi enti John Mahama no Kevin Taylor ni suro miniti asa kama mo awudifo akokuno bi antimi nkasa FBI fo me nkura ne omo munya obi a wadi ase nkame mo obi akokuno kuro mu a o minima bi ote wadi ase ojimi kura ba bi a aban oji aduane free ewa aban o memo ma stop no onye obi a yen ni ba na me ka cho say every 1 minute bi aban wa sinam obetwan tro na John Mahama wan kakra tafro onye obi a onye adwuma wa America ontua tax ma America aban enti ne ho ne mfaso wa America metima ma udifu akunu free me ne onye no mobo chen obi a me skani the empena me I pay money for people to do whatever it is I want. For me, I am money millions of dollars. Interest, I drive BMWs. I drive whatever it is I want. Car me pen and me can be to go in this one. I go for free Ghana. Near they are designing nice. Baby, I too good to be successful. And the Bank of Ghana at to force a kwasi ampanyini. There be our boka, where you can't kwayana. And the end why there be our boka kwasi amu we and chiwo. Ma o metrans metre fa pa ni pipa be kire kwan afa so wa boka 15 billion sika ebetumi amagana afa chain Dubai wa boss aka no within a year am ba power aden wa jimi na kufuo kura wo yi ka kwan ahodo o sisi school dan ko the whole Ghana ba bia kuro bia happy ka maso makna man to Kevin Taylor so medina tem no sa nipa no boss aka ni duru sa JJ Rollins kura o de light ko kuro bia e o Ghana o boka duru sa aden na majimi sa Kevin Taylor ye me masem me am no ti kromu ana nke betima ye me masem no back to back no me fire wa untimi mo me jimi no atita Ghana fo na wuri na mo ni twazir Kevin Taylor o de ma me uze obi kwasi adum so na John Mahama ya aboa ne hu fin oji sika yi oji di dum so lavi a untimi enhu nyansan fa sika ni mi ngoto transformer emesisi wo light ni nyina so obi TV dum ana ni TV say na ni fridge mu na mu nyina pro na obetena na o kana o kwasi abehunu na ube hu ne me ye wo America
kwasi out kromu ano a untia like be adedam free aban na hwe ya dum light da apoa ba unye nyinya wate kwasi ho pupupu se de ai John Mahama di utrum ani na John Mahama ntimi ntwa de no mu no John Mahama di utrum ani na no fo nyina abobọ no be ma tantantan kwasi ampanyini aboa aden na John Mahama ya aboa sa adwa kufu adukura wanye dum so live kura no onu kura no onum light say na kwasi atani krama ye tua light be aboden wo ba watoto light be mu aboden o na tani kwasi ampanyini oso esika ni na akoto Ferrari ama wo ba ne tantan ka no kura otime mfata no kwasi aden no magimi sa ntimo no obi ka no kura ne yakwa akwachi na abra mu kraman Kevin Taylor no wo John Mahama wo timi tam taxpayers money ko bie TV ma no no tisu no odi nkofu atem asia ni petitro ma bo brachen nfi wo ban paso ben na bazo mampanyin bia ni wa jimi tisa wo John Mahama obi oba e bia trumutumu fom wo iba no apamom onko a wa jimi because we did Kevin Taylor true John Mahama did Kevin Taylor true John Mahama won born Kevin Taylor bini udi Kevin Taylor true Appiah Stadium aha no kra platform untimi nka no kra na Twene Jonas e ka enkwotena baabi nkodi matem because no kra ne ye project no ukwasia kufu ansi sports stadium ansi Asante region enka obekwa kogina sports stadium si enfro Appiah Stadium kufu amubo obra SCC stadium ko de o Ghana baabi ya na o si dabi the way kufu asi stadium here ma betina stadium achidi amede mindi to Appiah Stadium wo minimo okumasi o minimo fucking minimo mumye pe o man ni ye John Mahama di ni pa to sumu Appiah Stadium kwasia a wato generator amawa auto petrol guma se wa yesa magana ni bia nka me medan no odum light nka me kasa but fa won share the shoes of the people obi akoton nam waje bosia na de akoton nam na egu fridge cold store ni edum light na otwem yenu 2 weeks light off 1 week light off na John Mahama agu nipa na dwuma won abra nipa na tue sika ama John Mahama kwa champagne ni say o to light at the same time o tue di levy anopa wi anwumre ni boni o ye ni san enti ade na John Mahama enti min fa sika ni min kwa era enkoto transformer papa mesi wo ade na ma cho say at second electricity company na tijaka cables no ya mere na out of emunu beguma ense bio America nyina sa na omo ye no every week bia no omo ba na omo switch cables for floor wow se me bo bia bebodua Junior Khaled was even Tema Sports Stadium was built Kufuor Junior Khaled men fi omo Sports Stadium Tamale Ghana bia Kufuor the Sports Stadium koi John Mahama buy or go 2 years apatakro ntimi mo bi o Ghana o no suma se kodi papa wa bo bratema e se hu se wa jimi because unyama dwen na enya adwuma won anti Junior Khaled o mu nim ni nyina but John Mahama na ni biri Kufuor sa na me hu no na ni biri Kufuor ye envy because Kufuor bra o boy no na onya kromfo ni nua bi ama galam se ti se de Ibrahim Mahama kwase ampanyini yeren sei enkrofo enfuo ani nkofo nya pade de ye galam se no enti na ni biri Kufuor nua na oyeren adokufuor no osi ministries offices akese osi buildings mark judges ne court buildings no more employ nipa no more expand Ghana ai ministries no defense ministries tourism ministries buildings ni nyina Kufuor ne sisi ye ba kwasia ba apatakura watimi abobida bi enti ono ntimi mo obra no enne na ni biri Kufuor wa wona mecha no defense ministries tourism ministries buildings ni nyina Kufuor ne sisi ye ba kwasia ba apatakura watimi abobida bi enti ono ntimi mo obra no enne na ni biri Kufuor wa wona mecha no enti hwe se obi atimi abobra bebrebe we oba na echi taxi no yo oba na echi taxi no bye of course you know what it is. The system is working 24/7. Life is good in heaven on earth. Yeah, boys in so here construction ni nyina omo de car na mu make sure say omo here adwuma ni ade the system is working. Enti ani bre
Obviously, look at your numbers. My numbers by me a popular chair will be our Ghana. Me pay views on cover be a. What you say? Tio giant here no crane Jimmy no NDC ni aboa. Pasia o train na about the wood sumu kan wate. Pasia Jimmy John Mama oni mi yansan kodo watu sumu. Unfi uni chance bisa se kufu oba na wo da sumu. O bisa o se kwasia mpanyi se kufu aba nso na o da sumu. Ana wo de bisa se akufu ado kra no no tisona mu da sumu. Enwan aboa wo da sumu ntunsu agimi. Aye di sikana to Ferrari ama ai Jomama ba your friend Sharif ni tise box ayon. Ya to Ferrari ama ne de aka ye boxing. Onya adwuma wi ase da o. Kwasia Ferrari no ehun petrocrat mi stop dum so no wo krom. Kana man aden no agimi sha tie no kure ne ja agimi no aboa ye tua sikama kwabenane no mu wi sika ni na bisa se omo ya akronfo aye kwachi omo nipa o na balance. Nya na 30 minutes krama omako wi taxpayers money akofa lawyer no. Bisa se die ntira o ma anya no ma wi taxpayers money na o ma fa ho akwachi aburo nya se be obi abeka aburo nya case no ne ankoka omo boni omo di ho yankoka se o NDC ni akronfo aya chi no na balance yanka ni akoka ayakoka se o aburo nya munya no da bi ba ko kwasi adwo mama jimi die Kevin Taylor aboa eni kufu atem en ye be maniska oni kufu atem anopa wi anwumre ba obi di o Jomama 10 ya bua 10 kwasi ampanyi na mfaso ama oso wo atem dia e bekwa akoche no ukrom kwan wo faso a obewu because kufuo na si ye Jomama wo benya accident okwan no so awu eye no me na wo frema wa ho wo be ko ukrom bole bamboy kwan ni nyina besi wanchi ebesi president techiman ebesi offense nyina kufuo na ye wo bewu okwan no so nyam betia oka because the awuye no eye nkwasi asem se wo ama wabob kwabenane pa se onni obi a wabob bratem ese mumie jai sa nkwasi asem no wo wabob pa se obi ni obi atem obi di watem dia wo do ho kankan akwachi nipa no kwasi aye nipa chenwan wo ye nipa chenwan Jomama kwan no be faso akowu edan na otim ne bebu akunkufuo na si adwubiri house wo a woti a ho kankan wo nigum o wotwe wom aboa kufuo si dan na tenam na bopa se obi nkodi na tema nyam betua oka nyam betua wo Jomama ka me kan okra kire wo defense minister ba bia soldier fo ne te bo ho ban no kufuo nua na si ye na wo si wo obi nko di sa papa we ya tema nyam betua oka ube wu nansia o unuru kufuo fie amfie no mu half. I'm telling you. Anti papa wa bobra wo no wo di the sweat wo enjoy the sweat no wo metena nkotua bribe so obi ni na tem. I'm telling you the fact. Ukrom school wo nyina kufuo na siye ukrom o sports stadium and kufuo di Germany kufuo na siye aden wachimi no asoma kwahia we sonko kase kufuo obae wan competition wo Ghana ho nyame betua oka na me obi asidan na metim free a me metena ho me kase me tue sika se obi nkodi na say ni panatem that be I will show respect to the person. Kufuo ben wa Jimmy no so wo ma no se scan ko to Ferrari Bentley man ma ntafo nkwasiafo a ti se de waye na kontimi nkosi Jubilee House no ena saa so no kontimi nkosi defense office no kontimi si school dan ko the whole Ghana ba bia hepeke when school ben pa na Kufuo amfa school dan amesi school ben obi a modua se ni krom anane district Kufuo amfa school dan amesi wo ebi ni ho ono ko ani mampanyi na odi school ko the whole Ghana ba bia Osandi health insurance ko ba bia Jomama ni man ni kromfo ntafo ni nyina obi amebodua said Kufuo time o ko wutua sika omu nyina wo free ntafo mwa na ya wo maguri ase nyina obi aye wo ni free wa nkotua kapre wo school hospital Kufuo time ntafo ni nyina asantefo ayi amfantefo obi organ bia wo free. Such a wonderful president. And apemfo na no ayi northern region mukrom sirem wo ntafo ni krom hospital apemfo egu aye ntimi nyi omde ntia because omawo omunya skam emeyi omuma omukronum ni kapre because Jomama mi adwuma bia okronum ni ayi omunti omaka hospital Kufuo time san kwasiade we bia nsi Jomama boa tani kwasie
me say kufuo tam san kwase ade ne biansi kufuo tam wo wie ya na ukofie eno krai san ma ntoma ne noma bebrebe fa kom ye ma semina ne ade fa ko dware wo ma free opa won tafo 1000 okufuo tam uko free utani kwasia ukrom hospital na we kura nya won kwale bu nyina hospital organ nyina apemfo gu a yentimi me yom because mu kunu no nya sika metua wo be kona nya sika bia o 100 million 50 million 70 million hospital bill o maka o ba jomama kufuo tia saka ni nyina ma apemfo nyina o wiase organ na o me donyame such a wonderful man na wo ho kankan wasoma Kevin Taylor aboa na odi ni trum say onu nkodi papa we atem Umoda mutimu from your mama. Utimu from kwasia. Ntupa udi kufuwa tema china kachile Ghana for so obiya sonko free. Obiya ya waya jina to hospital obiya. Me ton private jet no. Me disikani kotia omu bills. Chile wa hajwe fwame ewo comment section. Ayi penya block media.